Risau aduh, nenek pesawat kok bobok rantang aduh. Risau aduh. Tuh situ tuh. Pekanbaru kok ikonnya Jembatan Lekton tuh. Tapi yo warnanya merah sih teh, beda yang teh. Oke. Merah, sirah. Sirah warnanya. Kok yo orang awak mana kok. Ya, di belakang konyol gue udah bridge. Jadi gue udah bridge tuh nyala dibuat supaya nggak bisa bergoyang-goyang ya kan. Jadi kalau ada bantu Iko lagi banyak angin untuk Iko, tuh nyol. Kok nggak bisa cari tukang jagung bakar? Tak ada sih kok. Nah, tak ada tukang jago bakar sih kok. Kok di Amerika kok. Tak bisa dah. Kasangnya siap. Siap. Jadi bahwa perjalanan di Amerika kok yang selama kok yang mantap ya. Oke. Nampak nagariku lebih teratur daripada negari awak. Itu nyo, tapi awak tuh yo memang harus diteratur kan ya. Sampai awak tuh. Apalagi kampung awak tuh. Kampung awak tuh yo harus berasiahan. Kau nak ada do orang-orang manggale-gale pinggir jalan do. Trotoar lagi bisa dipakai buat jalan. Ya, let's go. We going there. Come on. Onde lah pulangnya kok di airport. Apa ya leh? Bara nomor bus tuh. Bus tabang. Bus namanya. Lah pulangnya kok yan lah pulang lo nyo Onde. Alun lewat Manggale sih kok lah pulang lo. Pulang, rencananya kok Manggale air. Onde. Lebih mahal dari Indonesia. Lah banyak sampai kosong. Pada ajak Manggale nak, nyo Manggale lo. Oh iya kok. Konyo kok. Ya kok. Check in di loket le. Loket. Beko di kalau ampe-ampe aja mabuk lo kok. Oke. Ampe-ampe. Korean gue iyo, ini kali ampe-ampe mabuk adarnya. Beko naik pesawat, jangan bawa nasi kate. Aduh dia gen nasi kate. Beko orang awak aku naik pesawatnya bawa nasi lo katanya kan boran. Mau tanya, bukan ada nasi lo nih? Hah? Nasi saja? Tak ada nasi sih kok KFC dong. Di Indonesia sana dong. Nggak bisa aduh, nenek pesawat kok bawa rantang aduh. Pesawat aduh.
Domestic arrival. Nah, di sini nih elevator sini nih. Oh, kau naik ini nih kau. Kau naik itu dong elevator. Oh, elevator tuh sebelah situ tuh. Yeah. Over there? Here. We gotta check in first. Tuh, Cathay Pacific. Cathay Pacific. Hey. Ah, tuh situ tuh. Look what I found. I found Dory. Any fun? Finding Dory. Oh, is it Finding Dory? Yeah. Oh, okay. Should we get this? Okay. Where we are right now, Rehan? Should we get this? Kau awak kini tinggal mencari loket lah. Tadi mah loketnya kok. Kama labus kau bukit tinggi gini kok. Onde nak tahu dah. Nih lock, oh dia punya ada lock juga sini tuh. Wrapping $11 per bag. Mahal juga. Why I want to wrap it? Ya. Because I want to make some money off of you. Ah, That's why I'm wrapping it. you wanna get rapid, You gonna Rehan? pay me? You gonna pay me? You wanna go on there? No. Why? Go on it. Make yourself smaller so I can wrap it. Oh ya, I can wrap it like that. Standing. Rehan. Get down please. Look at how it's wrapped, Rehan. What are you doing? Rehan, where we are now? I'm making your video here. Come on. Airport. Is it an airport? Yeah. What are we gonna do in here? We're going to. You guys already checked in? We're going to leave. Leon is leaving. Oh, you guys leaving? Oh, ah, What's that? I'm not sure. Ask him. Dayan, thank you so much Yan. Oke, jumpa lagi. Kau rawa kalau pulang ya kau. Sampai di Siko Makasih sih. banyak, Pak. Sana sadonyo. Kalau korang awak lawan pulang konyo Dokter Rian kok kalau bisa mencarinya cari di Jakarta di rumah sakit. Pesawat nasional. Oke, see you. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. I know.